ayatina. Ya, linuriyahu min ayatina, untuk memperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah. Angka kalimat linuriyahu, memperlihatkan. Maginah kadai pitang. Nasaba iro sinin na nabi yolo na nabita tuli curitami suruga siba neraka. Icuritami Nabi Musa, icuritami neraka. Icuritami suruga. Nabi Ibrahim makoto, tapi iro nabita deni curitang lai pitangi. Makanya de toga aga nabi siruntu pong Allah Ta'ala sipak bicara mi palimatandre. Nika sipak bicara Nabi Musa. Sipak bicara ni apa ukwi buki tursina milausa Nabi Musa maka dameka apitangi elemu po nasuro ni lausa apa umat na memato Nabi Musa milawi maka damelomo tarime kita mu Musa tapi surui po mu mapitangi elena tapi kade na pitangi elena pong Allah Ta'ala maka dia tidak bisa dia nak kada pong Allah Ta'ala dia mulai Musa sehingga tidak bisa karena na lei surui mangolok ko bulue hancur bulue na dia panapita sat na pong Allah Ta'ala sehingga dega aga nabi siruntu pong Allah Ta'ala kecuali cidi bawang alimalabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dek toga aga nabi ipalalang ipitan neraka ipita suruga kan Nabi Adam boleh bui suruga toh kan boleh suruga napi panoloh kolino tapi Nabi tak lai pita manang niga tau tama ranaka niga tau tama suruga maga kedudukannya sange sampajang maga sange apalang maga sepasana ya sange dosa ina ipita mematihana yana tu ampai makada linuriyahu min ayatina ipitangi au pos saya curitangi pada ko makada kanjak pagok ko anu makong karek tempat rekreasi onro rekreasi nak ada teh kanjak pokorong kakin nang kakin de tapi de nang kanitai si salah kolawi mitai iya naro nabita lai pitangi sinin na rupana pacalangi ipita sinin na rupana papinyamangi ipita tu sinin na hikmana keutamaan na yasangi pakasiya saya gawatun na rewa matadda okwatinna iya na to na si pasunru-sunru batungan na makko man nabi batena nabi ta makasuasu pekui cara na umma na nasalama iya na iya na melo ibahas apa iya ko ole-ole na nabi tetapi makometiwi ta pa bu iya kong katawlaw umrah iya ko loki sirun to tau pole umrah kong kay rewa deto makada aga mo pigaw okoro makutana mi te makadaga na poleang to tapaya mero rasa wacilla cerek karistal sujadang nah iya ro angkatoka rumah iya mero kutanate ko to pole umra de nakada maga tawapa mo maga masaimu maga pura ko ga mabau de nakutanangi itu tau pole mi atu mandari macurita makada pole ka mabau pole ka man tapi ya tu tau loe pita iya mi atu nakutanakadaga na pole itu pak tapayaro polena namo wita pak koki sejarah namo nabi makoto Nabi Ibrahim watun na pole nama meraja nabi tanarewa na loko langit ketujuh siruntui Nabi Ibrahim ya to miro aku tanah aga mu pole de nakada aga na pun aku buang Allah Ta'ala de maka dami aga mu pole Muhammad maka nabi tasampaja maka ada siaga nasa 50 berarti di samema ni Nabi Ibrahim kadang kesampajang tapi nabi tamita nai siaga na lekuiko pada ko kata Allah siruntu Pak Bupati maka ko boleh kami siruntu Pak Bupati maka ada na lekko maka bantua maka ada siaga itu kan maka ada 500 juta kada wae maega hai ko bolongan itu kan Nabi Ibrahim nama kor maka ada agam pole Muhammad maka ada sampajak maka ada siaga kada 50 maka dari Nabi Ibrahim iya ko najamay Muhammad umakmu apa nak itu Nabi Ibrahim asalanga jadi masalah tu Nabi Ibrahim aku ini maka dari Nabi Ibrahim Muhammad asalanga iya ko nabalimu beresalak ko umakmu Muhammad
si tengah pakasiwiku angka mancaji syafaat lori alena. Iya na tunang kakutahaya ibaca kama sallaita ala Ibrahim. Nah, padahal namo di baca rubu as-satu ya nang kataw matahiyya makrabami at-tahiyyatul mubarakatuh shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Mak beresalan ni selesai. Assasa. Tapi magi nang kayaro. Makurakuran nabi banna nabi ta Nabi Ibrahim tau megay gapalan nasaba makuran nabi cau i labona ya ko makato balaparang itu tay pak dia tu napanya curita pak kato bay si sok bubembe nagere si ratu unta nakarobang itu sok bubembe nagere de paga gatau masih dak hidup ko kampot ta si sok bubembe si ratu unta itu ini namunya ro biasa ko mapak buting nak gere bembe cidi natako ang katau mega na bembe nala nasa cece payano. Ya Nabi Ibrahim dehanako ina sisa bembe nagere nasidakang si ratu unta masaworo na rampetero onro basana Nabi Ibrahim dia namelo manre na rekode gaga tau anak yatim ne wasidape tau pakkere ne wasidape na panre namo melo manre de tonan rekode gaga tau nasi bawa manre yo pidi akong katau lai subuhan reta itu pekolo mabasah itu ita aja hamade na tamuin apa tuman rega komano itu jadi iya naro na yasat tau malabo Nabi Ibrahim ro nailaw tu ya Nabi Ibrahim maka dawe nakalamu pak matu umma na Nabi Muhammad nakalamu pak nasaba magala matandre palanna nilawi ipong aling kesempatan melo ka sidak kaimanang isinin na atamu mapamuay yatuwe makokway latu kama lino. Yalin ni kesempatan ko po nga lata lian tu ampay isuro malaika manuro riwaya ro biasa baca isuro malaika tamo ko suruga malaka puru si kemo yakidi puale kapuru si kemo napayalin Nabi Ibrahim napay suro makbengin lokotasi yan na tumanca jipat je makanya dia tu gaga tahu dia nan jipat je